خەڵکێ گوندێ باسلێ یا عفرینێ پشتی نێزیکە 9 ساڵان جێ دەربە دەربوونێ ڤەگەریان سەرماڵ و ملکێن خوا خانیەن وێرانبووی زەوی و ڕێیان تێکچووی وەها کرنە خودیان گوند هەول بدن ji سفرێ دەست پێ بکەن. عالمين رجعنا على الضيعة والحمد لله رب العالمين شفنا الضيعة كلهم مدمرة. سپاس جي خديرا ام وگريان گوند سپاس جي خديرا مديد گوند به تمامی ویران بویا پیوستیا ما به آف خدمتگزاری و کار هيا مال هلوشیانه کولان گرتینه همون ری قطبونه راست ام وگریانه لی ریبند هنه نه آف هيا نه الکتریک هيا عندنا كثير معاناة يعني. ام راستی زحمتیه که مزن هاتنه دبستان جی دناف ده زاروکن ما وگریانه لی پیدوی آوان به پرورده او چونا دبستانی هيا اگر مروف بخوازه بچه دبستانه که لگوندکی جیران دوی ریه که دور دریج قطبکه از هاوارا خواه دگهینم هر کسی که آلیکاریا مبکه دا کو جیانا خواه بریکو پیک بریوه ببن ام جنوه دست پیدکن مینا کو 45 سالان لپاش وگریا بن. مدیا فەرمیە سووریە di 13 تەمووزە بوری دراگەهاند ئارتێشا ترکیە ji بنکەیە خۆیان سەربازی یان نێزیکی گوند vekişiya hevdem dazanîn gohîna jî artêşa Tirkiyê sê gundên navçeya şêrawa li derdorê kontrol dike. حج بو سليمة ام هوتن خرابونه هاف حياتي مايا هاف دارا بو بيسترونا ما كامل فرن في اوخي وفي داري ام حينا نا كاسي ورا ماكر نا كاسي ما فانيري ونا كاسي قوتشا نا كاريزي مايا نا اوفي مايا مفاخن ونا تشتك نا كهرباء نا تشتك هاف حياتي ما هاف اوخي دشغلنا اوخي ام بودكنا دا ئادارا 2018 دا خەلکێ گوندێ باسلێ لەگەل bi 10,000 خەلکێ عفرینێ ji ber şerê artêşa Tirkiye û hêzên Kurdî derbeder bibûn. Dibêjin ew bihêvîne hikûmeta Sûriye û aliyên peywedîdar wan ji bîr nekin. Loloxan Rûdaw